Umoya sesi. Unelidimoni lokuthanza emadfodza. Wenyalunga yini ungasho ukuthi ubuyile umoya Nkosi yami usugcina ukhuphuka. Nawe ngiyagijima ngiyawubutisisa umoya ukuthi ngabe kwenta kanjani sesathanza emadfodza. Uthi umoya sesi yinto la yendiwa kabomu. Wafaka na umoya Nkosi yami ukuthi angabi nenfodza yakhe le straight. Nangithi ngiyawubuta kahle umoya ngithi ngabe sitawenta njani umoya utamsinza sesi uthi umoya utambele sikhuleke siwukhibe nangu umoya umadimoni lokhona kuwe sesi siwulahle. Vele mfundisi iqiniso mina ngithanda amadfodza mfundisi ngabona indvodza mfundisi ngiyasangana mfundisi ngicela ungithandazele mfundisi. Egameni lomoya ngcwele sithi phuma dimoni phuma ulona mthimba. Egameni lomoya ngcwele phuma dimoni phuma dimoni. Lidimoni lakuvukuda anikazi nikupondokho. Ewe Simelane nami ngikhulile ngakamnethu ngikade ngibone indvo lenjengayo le. Kusho ke ukuthi Bonyalunga ngiyo indvo labayenda wonke malanga. Nasi ngekho la enkonzweni yona le. Phuma dimoni. Phuma ulasabelo. Phuma dimoni. Ngiyabelahla. Hayi Wenyalunga ngiyakucela nceku yenkosi Nkosi yami ungalahli lelo lidimoni. Ngawulithathe Nyalunga ulifake lapha kusebenzini. Nami nalifuna.